Hamkwena amakati speed point athi namhlanje okubizwa void nangu uMakhelele Makhawula uthi void uthi nje void uMakhelele Makhawula onside Makgopa nabufakazi phakathi eboxini asibhekana lithuba nalithuba Khalakatha evidence Makgopa ubufakazi uthi mina ngiphethe ubufakazi bokuthi besikhona eFNB Stadium ubona Raichoma Rayfetsa rilebohile Mofokeng ayichoma Mofokeng ayifetsa Mofokeng udla igoli lakhe lesithathu kule season yena ke uRaichoma Rayfetsa ngaleyo ndlela ke Orlando Pirates ihamba phambili ngekho ke elodwa eqandeni yena ke lapha ke Orlando Pirates akupheka nje ngesishalela ngako ushunenkane nangu uMakhelele Makhawula uqedha ngespeed point uthi nje void ubizwa ivoid wasebona lapha ke Pascal Kusho abona lapha ke Evidence Makgopa uyangena uMakgopa eboxini ubona Raichoma Rayfetsa yadlala TV Yahlemnyam Emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo Raichoma Rayfetsa Raichoma Rayfetsa uthi Mofokeng ningakhohlwa madoda ningfonele emva kwegame ukhona into engiyiphethe elesibili igoli elidliwa uMofokeng wase kwaduma izandla kwaduma ihlombe 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 Raichoma Rayfetsa rilebohile Mofokeng nathi khona lika Oprimo Diba elidayisa elibuyisana lapha kemuva Evidence Makgopa uthi uyalidlalela ibhola Raichoma Rayfetsa yadlala TV wadlala umtshini wesatellite yahlemnyam